جه آریان تیوی دما خوش به ذکران بالکانی ام به برنامه که طیبت به هورانه امی و جاری بحثا شورشا جن جیان آزادی بکن. گله کسا او شورش به شهادت جینا امینی را بلکی ناس کر لی راستی دیروکا جن جیان آزادی کنگ چاوا بکشان فلسفه دست بکیه می هول بدن هنه که بگشتی بحثاوی بکن. روژا 13 ایلونی وکوند زانن کچا کرجا جروجلات کردستانی چوبو تیرانی جبر کو سری وکری بو سرقوت بو راستی ایرشا ایرانی هات سه روزا قومای ده ما روزا 16 ایلون جی جینا امینی شهید بو پشتی شهادت جینا امینی ل سقز دما مراسم جنازه و چید بو سلوگان جن جیان آزادی هات قیراندن دنا آدم که کرتا لحمو روزلات کردستان ایرانی حتی لجیهان بلاو بو ده و ساله ده نزی 30,000 کس فاتا گرتن ل 137 باجارین روجلات و ایران چالاکیان به مهان چالاکی پیکاتن چالاکیان دوام کرد به گشتی 30,000 کس فاتا گرتن و 700 کس این سال شهید بون پشتی هنگه جه ایران لیسا اعدام کردن دوام کردن ده سالا 2023 ده 853 کس اعدام کردن و ده سالا 2024 ده 2024 ده 385 کس فاتن اعدام کردن و هستا ایستا جی 2025 جی استاتستیک گشتی در نکتنا لی به صدان کس فاتن اعدام کردن و به هزاران کس گرتینا به صدان کس که به جزای اعدام هاتنا محکوم کردن گلک جوانجی جنین کردن که لزندانا لبرخواد دن اما حول بدن و مجاره با آخوان شورشا جن جیان آزادی با آخوان و سه حوالین جن سه میوان لستجوی بن حوالا ما سیاست مدار سلطان واگر تبخیراتی نفخیری دبیسی و جن تیوی پیشکشمان جن تیوی روزنامه‌وان زینب گنارتیج بخیراتی نفخیری دبیسی و روزنامه‌وان برفین هزل کن همون جنی دانستکن برفینش بخیراتی نفخیری دبیسی بس برای سلطان واگر متخاصی التشکی ببیجی اگر بگشتی نظام مرو چا دست به بگیج نظام براستی گلک مشارکه هم هستیاره هم حساسه هم داریه که جی سرفرازیه که جن او قاس پیشنگه و شورشه دکن لیج برکو کچک کرد تنج بو کو پوره و کری بو شهید بو هزاران کس هاتنا اعدام کردن مرو چا بنرخینه چه بیجه نظام بیاکو هستی جنا جدانه هون جدا دفکرن هون چا دنرخینن دمام ل شورش جن جیان آزادی لر رجلات دلیر بله سالوگر آسی امین کو قتل کرنا جنا امینی ده شخص جنا امینی ده شلی رسول ده همو جنه کو روشلات و ایران و توای کردستانه لدیجی رژیم دستدار یا کتخوار یا قاتل وانا ببیرتنم بر بیران نوا بجنا خود تابینن و خود بیران نوا درکتن بدن کردن تکوشنی اساس کردن هر وها ده شخص زینب جلالیه ده بارشین مرادی شریفه محمدی پخشانه عزیزی همو جنه گرتی کو لإيران و روشلات کردستانی تفای گرتی هذا سکنو برخوادان واس لاردکم درشما جن جیان آزادی بگومان بخوا درشما وصل در ناکره درشما به همو درشما انجامه کی وی دیروکی و جواکی هیا برخوادانه کی وی هیا او بدامیره قوه که درشما بناف دکی شبوه که مجارکی گلکی برفره و گلکی دریجه بله لباله از بسا بیجم وكي دستيك وهزت وهز دماكو من يعني قتل كرنا جنا اميني دا وروشنات كردستاني وايران حمي سردان بيشكت حقيقة ازقلك باندور بوم شو از باندور بوم یک جه قلت كوشينا بيشنكتي جنين كرتا هاتي دست بيكرن بفلسفة ريبرابو مقول يعني أفتكوشين أريم بيجي باندورا بيتشيبوا هني كردستان أنجام إيه ديارا روشناتا ناوي جيهان لبلي دما كوسا أف باندورا كوسا كورا ديكرني أنجام إيه أفسرندان أصلا أنجام تقاندنا كي تشيبو أو جلكي من باندور كر يعني جارة دي هسو هستي مني
işte koşun yere olsa به ملیده بفکره و جه فکراندنه ما او شانس دیسه داخوا ملگیدنده شبک گله کس باندورم شبرکم بکوت فردا حتی نه بالصداع گوری ام دشوپینن روشنات کردستان ایرانه جن جبو پورا و خویا دکه حتی قتل کرن گرتنا hani ام دشوپینه نزدیک ام دشوپینه گوری در فتح خوا لبله شما جينا اميني يعني برده وكا برستكي برسبه ادملي خود دك وزگرها بيكو من برده از گشتم به حقیقته یک مگو دروشنات کردستان ده جواب بونا وده دیروک هاوده تکوشین وده اس پیوستی دبینو کجاره کدی لیکورین سر بکم من اف ده آلی وی جواکی دیروکی هم دبشا دیروکا کردستان ده و باوری او چنده دولمند همان دمیده ولات پاریزیاوی گریداناوی تکوشناوی ملیدنجی دستناتاریا رژیم ایرانی کو چاو بنرینال اول و دستاتاری باوک سالار وسا جواکی کنترل دکی جبو پیشوی سرلانه بگیری من جاره گیری او پیویسی دید کود ملی خدا فهم بکم لیکولین بکم خازیم تو را دجیده بحث و انجام و تچلی کنین تگیشت کشان انجامی هم خازی تو را دجیده هم بحث بکن اگر تو خازی بلا مثلا حوالی دجید فکر خابیجن هستی خابیجن دست را تهبه ولی اول زینب هنج جن تیویج برکو جن تیویه بر کنکدن پواتاتر چرکی جنا سلوگانه که به هستی جنا جنجیان آزادی و هم چا بیست و چا شوپان هستی تا چه بون بله اجید دستپیکی داو که ولامه سلطان جهانی زمان ده سالوگر سیمین آشورش جنجیان آزادی ده همو شهیدین کو کسین کو جیانا خو جدستانه ببیرتین برزداری ده شخص جینا امینی دیسا شل رسولی ده وک جن تیوی بریا که زور مداری از خوازم هنه کی بحثا شورش بگشتی بکم یعنی چوا دست بگیر انجام چوا خواند و جنه که من چوا خواند از حساب بیجم من چوا دید بریا کو جینا امینی ورقه قتل کرن ام دزانون کو دسسی مها دسسی ایلون دا سال 2022 دا شل رسولی جعالی خباتکار کی استخبارات ایرانی و هات هولدان کو ور تجاوز کردن و دوی نابری دا خوش بینای آوت و پشرجی جو خوشیانا دنه خوشخانه دا جدستا ام دگارم ببیجن کو دوی دمی دا جنان جوخه به ایسیان آخوا در که خواست نشان بدن کو او بوان یکان رازی نه جبر کو وکه کو ام د دیرو که داشتی دزانن کو رژیم ایرانی هر تم دخوازه کو زخت لسرگلین کو لإیرانی لتوایی ایرانی جیان دکن زختان لسروان گلان چیکن یک جوان گلان جی گلی کرد بخواه یعنی جینا لگور نیرینا من از وسا دبینم دمان بحثا جینا امینی یعنی شل رسولی دکن گرک و یک شوری بیرامه یک ناسنامه اویا جنبون یا دوی امین جی ناسنامه اویا کردبونه کو افقاس شورش جنجیان آزادی باندور کر انجی بلاف بو هم لروشلات کردستانی هم ایرانی و ده همان دمی داجی جیهانی بلکه دمی بیشتر سرویه جی بسکنن مفیای چوادی وک جن تی وی انج وک روزنامه‌وان من چوادید د دسپیکی وک برفنجی روزنامه‌وانه که دم دریجه خوش روزنامه‌وانی دزانی کو روزانه ام نوچان جنیز و د شوپینن زده ترجی نوچین کو جنان علاقه دارد که دیسه حوالمه سلطان کو مجارین جنان جنیزیک و د شوپینه ام نوچین جنان جنیز و د شوپینن جبه کو مجارمه سرکه جیانا جنانه جندکارن خو چوا پیش و بخینن زخت و زورداریه کو سر جنای چوا دکار جهولی رابه یک جوان مجارایی کو ام دم دریش جید دنی و کار می سرکه از وساب بیجم جبر کو مدیا هنه تلویزیون گلک هنه روزنامه گلک هنه لی
پری جارا مجارین جنا یکالیتی گرتن جبر وی سدمی جی وک جن تیوی کاری ما او کو ام نشان بدن راستی جی ل کدر جهانی جن چجیان دکن ام بکار بن وی نشان بدن دما کو شورش جن جیان آزادی جی دست بیکر ام جی وک جن تیوی ج آژانسا پی حسیان دما کو جخوایم پی حسیان ام نوچه خواج آژانسا دگرن ام مصاب بیجن ما برنامه تایبت گلک چیکر وی پیکو ام وی مجاری جنیز و بشو پینن و بکار بدن تماشاوان جهانی در روشلات کردستانی اف شورش چوا بلاد به چه قومیه آنجی چما ام بین جنک مینانی جینا هاته هدف کردن مخواست وشانی خدا جی بدن ویه که برنامه تایبت چیکر دیسانو چه هل تلویزیون دنجی نشان دا لیوک جنه که نزکاتی جنان ده جدایی جبر کو مروف دست پیدا که لیکولین دکه کو لوی عرض نگاریه جن کی جان پرسکرکارا رو به رو دمینن ساعت خوش اول فين شقات تجي بالصالون دنواتي كوشنا جنادا انت بالصالون بلكي بقى سلوغان قوتيا لدمت دبيني بصالقاده كي بيو اوي دنگ داده ده و یک شی دما تدید کچک و پول خواکیه پاتیا کشتن شهید بیه تا چه حس که وقتی جنه که یعنی نظام من مرو نظام بفرست نظام چه بیشتر براستی مسئله نه تنی پورکه مسئله که دیروکیه جواکه که بساقی هاتیه بنعرض کردن لروشلات کردستان لإيراني يعني دستلاتارية إيراني أصلا أو جواك حمى بساقي باش بنعرض كريا دلوبا داويجي جينا أميني بو جينا أميني بو دلوبا داوي جو فولكان تاقاند يعني أو كسين جو بساقي بنعرض بون زندي بو ناسنده افتي شواتي يعني جينا أميني ديسا جنك نوسا ديسا جنك بپیشنگتیه شورش چی کرنه او ولکانا گو تقیه او جواکا گو ساقی هاتی بن عرض کرن به پیشنگتیه جنه که جاره که دی ساق بو و در کت سروی عرضی گرکم وی بسا ببینن نه تشتکی بچوکه تشتکی گو بهزاری سالا جواکا گو بهزاری سالا هاتی تبساندن دی شخص جیانی جنه ده نوسا جن چیه جن جیان بخویه جیان چیه خوازایه زندی بونه هر جوره نوسا او جیانا گو هاتی بن آخ کرن بساقی اصلا زندی بو به بدل هری گران یا گو جن ددی چند جاره وی جن بدل بده به 1000 ساله بدل ددی جن گو بساقی هاتنا و شرطن ده زندان تجنه زندان چیه؟ زندان جه گو جنه بساقی تیده و شیری اما او نزان گو زندان جمره بونه زانینگه جن دوران دخو پرورده دکی ناهیلی کو او ایدی دبیجه اف شورش اف دنگ اف زنگا جگوه مهاتی به پیشنگتیا جینا امینی اصلا جواکا دی ایرانی ده بلوچینه ایرانینه آذرینه تو کی بخوازی جبن آخی در کتن زندین بود و دخوازا مافی خوده کن 3 سال سره در باسته بود بدل گران تی داین ایت بدل گران نده تی وک جواک ذاتن بنوی آخی ده مریبه بدل گران بده تی وک جواک آزاد ببه هینا جی بدل عدده 3 سال جی در باس بونه زندان ایرانی به جنان تجربونه هر روش یک بیجه تنی دنگی خدا خینه ده زندان ده خود بینه یعنی جی مالباتی وان تن کشتن فرق ناکه اللي بالشوازه کی شدت لورتی کرن وجه جینا امینی دلوپا داوی یا تخاندنا ولکانی بو او ولکان هر در بخوره شوتند او ولکان جیهان بخوره شوتند مرو وسانی زیک به باشتر ببین آره من ها اسپک انت گفت جهان امج بزن که جهانی چه بحثات دیرو که جن آزادی دیگه من دوست یک آمده که یه جبکو ام نبیجن یا مدام ام ببیجن بلکی وقت پروپاگاندا بیدیدن لی راستی خلچ تبیجه دنیا چه تبیجه BBC لسر دیرو که جن آزادی دوست یک برفرا آمده کلی بو BBC شخص رخصتنه که سازیه که راگاندنه دنیا ناست که دبیجه فلسفه یابی بنوی سرنوی دوه دبیجه جگرتیگه هات یک کسی امرالی حتی کلان ایرانی جن آزادی و بحث که دبیجه فلسفه چه دست بکریه اگر آمده به امی دوست خواهد تماشا بکن که BBC چه بحثا دیرو که جن آزادی دیگه جن جیان آزادی بشا فارسی یا BBC به سرناوی
جه حجره که یک کسی یا امرالیه حتانی کولان ایران جن جیان آزادی شروع و نوچک وشانده بو. نوچه وها دست پیدا کرد. بهار نزدیک دبو. در دور چم افرات هیدی هیشینده بو. شروان کرد زوستانه که دجوار به دو خواهشته بون. اف 6 ماه بو کجبو پاراستنا باجار کوبانه لدجی چتین داعشه شرده کرن. اف چند روز بو و شروانان داعش شکانده بو. جباجر درخسته بون و حتی آلیه دنه چم افرات لپیکته بون. لی روش آوای چم لگوند شیخ لرجی ججن و پیروزباهی که بو. دنیا گش و صعی بو. از قضا 8 آدار روژا جنین کدکار این جهانی بو. شروان جن و ین میر این وستیایی روژا 8 آدار لحفودن پیروز دکر. لکیلکا چم افرات آگر پیخسته بون و گووند دگراندن. دنگ لیلاندن و سلوگانان اولانده دا. وکی کو بخوازن دنگ وان هره رخ دنه چم فراته و بگهیجه چتین داعشه بانگ دکرن. جن جیان آزادی. 7 سال ده سربی روژه را در باز بون. وی جاره لباجار سقزه ده مراسم جنازه ژینا امینی ده دیسا افسلوگان آتا بهیستن. دناوا چند ساعتان ده سلوگانا جن جیان آزادی لکولان ایران و لزانینگه هم بلاو بو و اولاندا. نها بویه ناسنامه تکوشنا جن و جوانان. اف جارا یکم بو کو جهانه به وی رنگی اف سلوگان ده بهیست. باشه دیروکا وی سلوگانه چه بو و جکو دهاد. پاییزا سال 1978 برای برکه عبدالله اوجلان و کومک حوالین وی پارتیا کارکرین کردستان پکک لآمد هات آوا کرن. یک اساس این رزقنامه پارتی تکوشینا جبو مافی جنان بو. لو ما و پارتی بالا جنان کشاند. گلک جن تبلی رفین پکک دبون و پشتی پرورده یا ایدولوژیک و چکداری دست به تکوشینه دکر. سارا آنگو سکینه جانسز جی یک جوان جنان بو کو بویه سمبول. عبدالله اوجلان لسر وی باوریه بو کو دناوا پرگارا میر سالاری و دناوا سیستما نتو دولت ده ظلم لجنان تکرن. اوجلان جنان وکی یکمین گلی کو ده دیروکی ده دیل و حیسیر هاتنه گرتن بناو دکه و ده بیجه از جخواره ده فکریم و من ده گوت جن ولاتا که کوهاتیا داگر کرن دوی او ولات وره آزاد کرن. فلسفه او جلان گهیشت آسته که که ده سال نوتی ده بانگ لمیرین جواکی کر که ظلم لده جی جنان بداوی بکن و جوان خواست میرانیا دناوا خواده بکجن. ایدی جنان دناوا پککی ده خطا خویا خسر آواده کر. او جلان ده داویا سال نوتی ده بگوتنا حتی جن آزاد نبه جواک آزاد نبه ایدولوژیا جنا آزاد آنی روژه و گوت جن جیان آزادی. آنگو جنا آزاد، ولات آزاد و میرین آزاد. آزادی جن کردستان، آزادی کردستان. آزادی جن کردستان، آزادی میری کردستان. برای دفعه هم باوریا وهبه هم حربت نبره. سالا کی پشتی وی ایدولوژی به اپراسیون که نو دولتی او جلان هاتا رواندن اونها لزندان یک کسی یا امرالی دیل تیگرتن.
لی وی برای نامه و نویسا هول دا وی ایدولوژی دوام بکه. ده انجام ده زانستا جناسی یا بناوی جنالوژی آفراند. نها ده سری ده لکوبانه حتی قامشلوی لگلک اکادمیین اوروپا و امریکای درس جنالوژی تینه داین. جن جیان آزادی بله اوجی دوسیا کو بی بی سی آماده کرده بو مجخواست اونجی ببینن که جهان چا بحثا به فلسفه دیگه و فلسفه جن جیان آزادی چا دست بکریه به برقراری بحثا دیرو که کرده بو بگمان بالکیش بو که ساسیه که جهانیش به وسا بحثا یکی دیگه جبه که گره کس تفکرن وکی که برفن تقاضیم تفسا هر دوجا گره کس دفکرین که بلکی سروگان نو جروجلات دست بکر آن ایرانی دست بکر لیم دبینن که دیرو که دورو دریجه به فلسفه ریوری گلی کتاب لا و جلان و سالانه که کدا کداین لچای کردستان قباطا کردن بدیرات نداین شهیدات نداین و پیش رجی او تقینک بو ده حتی مرد کارا بیشه عینکا ویتی کشنی بو روجلات چاد نکنی يعني جنجان آزادي دروشمه که ویدتر پارادیگمای aslında. و جیهان همه وید زانی. يعني هر کس دخوازی لگورا خو بکار بینه تابی که او سیاست دبجنیا اوروپیا سیاست جهانی نه کی جدایه. جبو کو کسی کو جبو خو بکار بینه جبو کو نورو کوی پارادیگمای والا درخینه aslında. Almanca bu. لی پارادیگمای گو جسالی نوتیو که تجربتی جسالی نوتی حتی نه دومینه به پیشنگتی جنا کرد و به پیشنگتی تکوشنا آزادی کو پیشنگی و ریبر آپو لسر هیمه جنا آزاد جواک آزاده دست به تکوشینه کر aslında. کو اگر ام بخوازم ویجوا که آزاد بکن گرک ام جنی دست پی بکن. ادوران ده هر دو عالیجی پرورده کر aslında. ده شخص جنی ده زلام پرورده کر. ده شخص جنی ده جواک پرورده کر. پرورده کرنه که کو جکولتی 1500 سالی نتشته که حسان بی. فکر کیجی دوران ده بدلین گلکی گراندان. يعني قابا ام بيجن جيريلاين يجاستاري يانجي جيريلاين هيبيجي يانجي قادروين بيكيكي تاني لديجي دجمنا شاركرية افشاشة قادروين جني بيكيكي بيشنجين قادروين جن وحما قادروين وي لديجي كولتيا قدنا وجواكي دا هاتيه بجيكرن شاري هاري دجوار كرنا نخوا شاري دي لهمبري دجمن چکا تحیه دبیجه هیز به هیزه سینگ به سینگه درس خوفا جنا کرد نینه دویاری ده لید شری هندور ده ایجواکی ده از بیشم نابرا منوته ده تزلامه کی يعني تبخوازي نخوازي مظلومتنا وقد كشيان بيش لا وش قلتني تاني نامي من دورادة تبكش يعني او شري نابرا منو ترى اصلا الشري هري دجوار وزحمته ازبيت خوازم بيجم شما الشري فكريه الشري الفكري هري زحمته جواكك جو جهر تشتي محكوم معي جواكك جو بساغي هاتي بن اخكرن جواكك جو بكولتيه هاتي فيركرن وی چاوا دست بی بکی ج آزادی حزبکی د پیشنگتی جنی د اف جی شری هری دجوار aslında جبروی که گوتنا جن و جیان د ت زمانه د بقاسی زمانه کردی لهونای و چما د زمانه کردی د اوقاسی لهفتی ج کوکامت چیه مزربوطانن مزروباتن لكوية لقنتارين جان زاروس وتوروس أمتين أو كسينجو جواك بوين بخورة آنية نوسا أو كسينجو مدنيات بخورة آنية أو كسينجو لدورة أخوة چند آواکریه بدستی جنه به پیشنگتی جنه جبرویه که اف گوتن دزمانی مده پر بواته و پر خوشه
نه گوتنه که سلوغان واریه گوت دبیجه واتیا خوی اساسی فلسفیکه فلسفه اوی جویته جورته جکو کامته ج مزرابوتانته ج قنتارن جاین زاگروسانته ج دما نولاتیکته ج دما دسپیک امرواتیته پیشنگتی اوی جنه کیه نه تشتکی سلوغانه نه تشتکی وسایه نه وف پارادیگما ریبر آپو لسروی پارادیگما ام پرورده کرن تکوشین پیش خست و به ویرجی نتنی لهنبری دولتا ترک شرکی دجوار هات مشاندن نتنی لهنبری از بیجم عراقی و ایرانی شرکی دجوار هاتی مشاندن کردستان ناف چار پارچه انده هاتی دابش کرن د دنیای د بلکی دجمن هری هوانه لسر و عرضه بویا پارا کردان اما دوران د تکوشینه که دبیجه ایدئولوژیک هات مشاندن یک لدیجم سیستمین گو کولتی لسر گلی کرد فرض کنه دو لسر سیستمی کو دبیجه işkence و تالان و ویران و قتلیان لسر گلی کرد فرض کریه لدیجی وان همیه د پیشنگتی جنیده میزن د پیشنگتی جنیده اگر ام بحثا 52 ساله دکن جنجان آزادی به عمر خونه 3 ساله 52 ساله گو جنجان آزادی به وی فلسفه ام حتی ایرو هاتنه اما جینا امینی دیسکه چکه کرده روشلات کردستانی ولکان داوی پارچه داوی اعتقاندنه بو تقیه اول دنیای بلاو بو امرو سابقه هولستان انها تیف سیاست مداره کی ریبر آپو دبیجه آزادی جنی کردستانی آزادی جنی کردستانی آزادی میری کردستانیه و دبر داو فلسفه که گره که وجانی دما بانگ لزرامه دکر جمیرانی نو خدا بکشن و پشتوی فلسفه و سال روزلات دنگ بعدا هون چاد نرخینم راستیه اوج بالکیش بکود مجا که جهان دجب سا بحث خال بخال بحثوی فلسفه دکه اول برفنجی بس او دیروکا یعنی گلی کرد و تکوشین آزادی کرد نها باوریا من یعنی ام نها وسا گشتینی قاش دکن نوتو هشت حوالی که روشلات از راستی هاتم روشلات مینا باکور و باشور و روژاوا من او قاسی جواک بوناوی دیروکاوی نزانی بو لیدما کومیک روشلاتی و سامن بدخواست گهدار بکم که جواک بوناوی چیه چانداوی چیه دیروکاوی چیه براستی من دخواست از ناز بکم وسا گوت بو تاکوشینه کی پر دم دریج روشلات هات بداینه لی انجام و مخابن gerek parça bun. Gerek parça bun. Jboy ke le jwaka roshtat, jwaka ki tum nava kalandın ede. Nava kalandın ede. U tum mina de hundur khode bikari. Tani jere peşenkli lazım. Peşenkli ki rast lazım. Jbo men niqashek çi bu. De bijiya tu de hafza khode not degre. U usa pişti de notu ne? گرتنا ریبرتی چه بو؟ جنه کی جوان 13 سالی بس باورد کن؟ زهرا باز بارم زهرا بله بدن خدا بر آگر 13 سالی زارو پک لسر نانو آف دگری اوقا حس کرن اوقا تحصیل کرن بالکیشه او بو سدمه کی روشلات رابو سرنگا و در دوراوی. افرح شخوی چاخی وزیر کار در و آمریکایی اولبرایت بگود ما تشتگ وسط هیوی ندیکر تقینه که اوقات مازن گل اوقات نروازی بنا کل دیج کمپلوی بتبحثوی دیگه اوقات جبو جنجان آزادی بله نل بندی بون جبرکو نرینا باتی نرینا اوروپی دفکرن جبرکو چاوه کی کیم چاوه کی شوندمای لکردستان و روشناتا نابین دنیرن اف پرسکریکا فکره اورینتال یا کو پوزیتیویزم دبیجه جورده میزاندن بچوک میزاندن اوا او وسا دنیرن و دخوازن جوی ببینن و کابانه دمت خواست از ببیشم و دمه
دما قرتنا ريبرتي تشيبو روشات رابو سرخوا مينا فولكانة كندوري خوا دكاليا براسي تاقيا دفر مرو تشد بيني او رحي كرديتي يكو تم زندية و چاندا كرد تم زندية ديروكي كي كو دجين يعني هم ديروكي هم جواكي دجين او مثلا راستيا كرد كردستاني دروشات كردستاني دا پرگرینگه مثلا دفر ده گرکی بانم کشن همان دمی ده دما کو جینا امین جهات قتل کرده پیشه و جینا که بو ریحانه جباری ریحانه جباری ev jin jî dîsa dekorasyona falan digotin alaqa dardi bû meslekê wê ew biye diçe malekî ji bo dekorasyon wê demê rastî destdirêciya istihbaratê tê wê demê nûçeya di wisa kerê de ev jin radibe wê qetil dike di dadgehê de dozger jê re dibêje te çima tiştekî wisa kir yani te çima wisa kir dibêje min xweparast dibêje xweparastin jî demê qetilkirin gotinekî ji dozgerê jî dibêje yani gotinekî pir giran ji wê re jî dibêje ev jin ji bo min heqîqeta jinên Kurd di Rojhilatê Kurdistanê de ku gerek tu bifikirî li ser xwe dilêkorîn bike çêbû dema jîna Emînî jî gelek balam kişa yani heqîqet ez bêjim tekoşîn mesela di Rojhilat de bênavberbûnî pir giring e mesela tekoşînê dema tu bike tu navber nedî de ev pir giring e yani ev rih geleke merov demê xwe serê xwe zêde servêşînê vê demê dema ku welê çêbû tabî dibir de pêşa wê jî gerek jin hatine girtin hatine qetilkirin Mesela gotine tedbirin belbûra şirîn eramhoyî mesela hevalê ku cem deket bûn dibêje dema işkencê de tim li serê wê dixistin ji ber ku Farsî nedaxivî tim Kurdî daxivî û tim silvana jin ciyan azîdî dikot ji ber wê jî ew jî serê jinexin tirê gelo ji mêjiyê wê ditirsin fikra wê ditirsin ez bawarim ew hevserokî pejekê jî ew gotin ji me re biya kul em vê heyfê heta ne ranakin em nikarin ji bîr bikin çima li serê jineke Kurd dixin ji bo ku te teslim nabî şirîn eramholî pişta îdam kirin ji xwe Belê wî ji xwe li gorî nûçeyam dişopînin dibe ku hicra xwe de nivîsandiye gelek jina gotiye jin jiyan azadî wê demê me ji wê bihîstiye Şîrîn Eremoyî tekoşîna jinê Kurd tekoşîna Kurd dîroka Kurd ev hemî dijiya serî çi ye serî tiştekî ku dibînê difikirê mane dide dikêlê tersînê de li ser vê bîçim dide rih yani rih dike hereketê de rihê tekoşînê ava dike ji bo yekê serî ew e yani cih ku serî biçe ti çiş wê guvdeyan jî wê laşê bike vale belki fikre yani fikir tê de bêguman yani fikir tiştekî mijarekî em bêjin pir bifera yani burada tekoşîn û ruh û Kurd û Kurdistan û hemî de bo yekê de mijara ji jiyan azadî bir de Rojhilatê Kurdistanê de em bêjim ne tenê gelek ême ê ku ji Bakur ez rast hatim gelek jin û mesela em bêjin civak jî min ev cem ê rojava jî ku wî dî herkes xwast bêje em Rojhilat nas bikin dîroka Rojhilat nas bikin civaka Rojhilat nas bikin yani ev qa bawerî ev qase çand ev qa civak cem ev û zindî mesela rejima İran yani em bêjin ji bo riya or mêr destlatarî tim dixwaze civakê kontrol ama civak vasîno derbas ke yani ev tiştekî neş rêziya tu mesela sehildan dike tu zanîr wê derê dibkevê kolanê te dayîka bave ciwane jine mesela zanîr ku dema tu kolanê de ew bigire wê edam bikin ama romê wê dibeze wî rihî yani ev cihekî pir birûmet pir bir nirxa û bênaber mesela jina Emînî bi sada em bêjin jin hatine girtinê xort hatin girtinê na em bêjin ev hemî jî
هاتن گرتن işkence ev zindanı evine mesela demez bizim zindanı Ahmet eti bir rağmen yani ev zindanı evine visa hem cihe idame hem cihe berxadane ve hem cihe go brasti ji çavkaniya jiyaneki ya azadi kudu afriniş bu یک ki زندانی هری navdar ne جهان یکو هم اشکنجلی دکرنی هم بشکوی ند کنترل دادگاهی داد کنترل استخباراتی ده و ده استخبارات ایرانی یعنی یک یا پاسدار یا قاشو محافظ شورشی زندان بشک یاوانه بشک یا استخبارات قاشو گشتی ایرانیه و بشک با آنجا دادگاهیه جی که هو لی برخوردن مزنه اما بس بکن بلا حوالا زینب جی نوت دگرتن از بوارم نظام یعنی جبال گراز نموانه تا چه دگرت چه دویجی تی چه بجی از نافرسم اما حوالا خیلی تا چه دویجی te bahsa girtigiha evînê kir niha ji ber ku di nava rojnamegeriyê de em gelek cara rastê nûçeyên ku li Rojhilatê Kurdistan an jî deverên cuda yê Kurdistanê an jî zext û pirsgirêkê ku jin pêra rû dimînin em hewl didin ku hanê wan ragînin tişa ku bala min kişand mîna kesên ku tên girtin û dûra berdan jinan bê ku hanê navê xwe bidin behsa tiştê ku di hundirê girtîgehê da dikirin vana gelek bala min kişan insanên ku jinên ku siyasî ne ku di nava qawişên ku siyasî tên girtinê li wê derê nayînê girtinê wan dişînin nava etlî suçtiya ku bê ku ne tenê gardiyan zextê li girtiyan bike di heman demê de bila di nava qawişê bi xwe de jî kesê ku girtî etlî suçlayan bênê yê ku mateyê ji bir bikartînin an tiştên cuda ew jî bikaribin ku zextan li wan bikin bê ku fikra xwe biguherînin te gotiye dema ku شری پسیکولوژیک yani. şerê psikolojik an jî lêdana serî ji ber çi sedemeyî bê ku tu dîroka xwe tu fikrandina xwe tu aslında jiyanê jî bîr bikî sedem ev heye yani dema ku mejû çû ve her tiş here heval Sultan Cîhanî Ziman de felsefeya jin jiyan azadî de jî ne tenê sloganekî felsefeyekî ku tê jiyanî kirin ev 52 salê tê jiyan kirin em dikarin bibêjin hezaran salan ku jin li hemberî iqtidarê li hemberî patriyarkayê tekuşîna viyayê dide ji ber wî sedemê ku aqasa xwedî derketinek mezin a vê felsefeyê ango her sloganên efsûnî her diçik û aqasa mezintir dibe erê belkî 3 sal beriya bû li Rojhilatê Kurdistanê di bin navê zenzendegê azadî da belav bû di destpêkê de di nav me jinên ku di nava tevgera azadî de cî digirin an rojnamevan an ji bo gelê Kurd ve giştî şikestinek hebû hem de alîkî qetilkirina Jîna Emînî hem ji ber nasnameya jinbûna wî hem ji nasnameya wî ya Kurd bûn di heman demê de jî felsefe ango şoreşa ku bin navê jin jiyan azadî de hate belavkirin di destpêkê de xwestin bikin her kesî xwest ku bike malê xwe di alîkî de ji tevgera azadiyê dûr bixîne yani armançe ev bû lê li hem li diaspora jinên Kurd tevgera jinên azadiyê Kurd hem jî dikarim bibêjim diaspora jinên Îranî jî saziyên wan jî gotin ku na ev sloganekî ku ji tevgera azadiyê derketiye ya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan e û hemû jin ji ber vê sedemê xwe tê de dibîne yani çima jin ji ber ku jin jiyanê de afirîne jin civakê çê dike jin ne tenê zaroka tîne dunyayê jin derdora xwe helberînê her tiştî jiyanî dike ji ber wê sedemê jin jiyan azadî û wek rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan jî dibe yani ancak vana pêk werî wê civak azad bibe eğer ku jin azad bibe wê civak azad bibe ev çawa dikare bibe eger ku jin felsefeya jin jiyan azadî xwe li her dera cîhanê belav bike mînat piştî ku şoreşê dest pê kir erê li Rojhilatê Kurdistanê li Îranê belav bû di hemû cîhanê de jî vê yekê bibêjin ku belav bû çawa belav bû hunermend lê xwedî derketin porê xwe jê kirin xwedî li piştî qetilkirina Jîna Emînî xwedî li vê şoreşê derketin gotin ku em vê yekê qebûl nakin em qebûl nakin ku sîstemek ku ji jinan ra bibêje ku hûn çawa jiyan bikin yani sîstemekî ku nehêle wek hevî hebe hevalan cî behs kir li Îranê wisayê ku pir çandî ye
پر زمانیه لی زمانی سردست یه رژیمی بخوی یعنی چند سردست یا رژیمی بخوی ام بینی کرد بلوچی هر تم بزار راست زختان تینه و جنین کو ام بینی هم حیا کانی چو ام بینی فستیوالا فیلمان کانی هبود و داری دا جنان دیسا جنجیان آزادی خیر کرن حیا بغنم بوگا تو و دناوا دوسیا خود جی نشان دا جنجیان آزادی به نویسکی و رنگوی لبغنم بوگا تو هات نشاندن هر و برلین جدا بغنم بوگا تو لبرلین هات نشاندن هر و سیاست مدارن کو لآلمانیا ينكو حتى وزير كاري در و انالون بيع باك رابو قوت جنجيان آزادي و گلك پارلمنتران جنجيان آزادي پانکارت ویگرتن را کرن ویا چه نشانده هر در جهان aslında جن دخوازن کو گوهرتنه که بجبر کو جن تنی نل روشلات کردستانی آن بش کردستانی ین جدا راست زخت و ظلم داگر کریان یا پاتریارکا یا میر دولتی تی ده همان دمی دل هر در جهانا کو بین بلکی د چاوی ما پرانیا دا اوروپا پر مدرن دخویه لوی دریج وک هویتنه لی جنجیان آزادی فلسفه و نتنی وک هوی بونه ده همان دمی دا وی جواکی بونه یعنی جن بکاره به ده هر پوزیسیونه دا جی بگرز بحثا جبونا کارو تشتاناکم بکاره به عالیه هشمندی دا بکاره به عالیه مالباتی دا لهر دری وی بکاره به جیانی بکه وک هواری دیتنه و بیکو مر خواه ده هر واریدا لهمبری جنی ده بهستر نوینه یعنی دوی وری وی آستی کو گوهرتنک تیدا چه به پر گرینگ بو وجبر ویجه فلسفه حیا ایروجی میناک لسر زمانی هر کسیه مروان لسر ستران چه کرن انسانا لسر نویساندن بو الهامک جبو پرانی گلان جنان یا گرینگ اوه کو جوروشنا قدی در کتناوی جبر کو هم دبینن ایروجی به زختن جودان ایرو حول ددن کو وی فلسفه جنجیان آزادی لروشلات کردستانی کو شورشات دست بیکرن به شکلی که بتبسینن حوال برفینجی قالی کر اف شورش ایرو لزندانا بردوام دکه لزندانا اوینی بردوام دکه د شخص زینب جلالیان دا بردوام دکه زینب جلالیان دو ببورین بریا جی جبونا جیانا وی گلک تشاته گوتن دیسا نامه هاتن شاندن و دیسا وریشه مرادی پخشان عزیزی بنا هموجی دگرتگه هدا دنا و برخوادانه که مزندانه و شورش جیان آزادی گور نیرینا من دوی دریدا بردوام دکن ولی تقول حوالا برفین نمیشه حوالا برفین بردوام بکن ها برای هر کسی مثلا بحثا تکوشنا جبو حشت آداره دکر و نظام لفابریقه یا برخدان چی بیه لیجنه کرد چطای ویژن یا آستا گجور در خزن آستا گجور بونه هیوی بونه مورال و براستی هزه کردن بونه ماتورا گوهرتنا همو جواکان جبو چین هاد ویژن بلکی بنیرن رخصتنین جنا بنیره کما جنین کردستانی یا نظام پاچه آزادی جنین کردستانی یا کنگره ستارچی بو گلگ رخصتنین جنان چی بون لی بقاسی کو دمو یه پجا چی بو دنگ ندا او چی نشان دگلو پیوستیا پاراستنی دبینن جن جبو چه دمو هزک لشکری درکت او قاضیدت دنگ دا مثلا بری جنب بجن گلگ رخصتنین او هبون جنان هبون هیچ هنه همو باشین کردستانی هنه کما جنین کردستانی و پاچا یعنی پاش که بلی گرلا یه جا آستار گلک کردن گلک فداکاری کردن لیاز بارم همو انجام آویه کو یه پجا ها پجا یه جا شدر کتنه بگشتید ده نکی بنرخینی و بدخوازی روزنات رئیس بنرخین در نوت گرت نظام آنج دخوازی بسکیده با آخواه برسام من هذا بسکیده بجا کرم که گوتنا هشت عداره هر تجد زمان و مکان خود بواتهش بو مجنا شورش که پرمزم بو جبو أوروبا وجبو حمد جهاني هشت عادري يك شورش هري جرين بو جبو مجنا ومجوي إلهام قرتيه أم في بيجن يعني مجوي إلهام قرتيه لزمان ومكان خوا جوهرتن برشي بونا روجلاتا نابين از بيجم بارتي كاركري كردستان د روجلاتا نابين ده جو سوسياليزم سود قرتيه لگورا زمان و مکان خواه آوا بونا خواه دیار کریه و هر کوچو به پیواجوی را پیوستی خواه دست نیشان کر
و لگوراوی گوهرین چه کرد جبرویه که هر تشتک د مکان خود و د زمان خود پر بواتیه و دیروکیه و هشت آداری جی چما جنجیان آزادی هشت آداری در باز کرد اصلا او تمام کرد یعنی گهاند زیرویا هری جوری چما جبرکو شدت على دجی جنه د زیرویا هری جور د تیجیان کرد دست سال 21 انده براستیجی یعنی جه آستا برخودن دقیقه پیشنگی آرد ایدی پیشنگی یعنی اما اونش برخواه هات یعنی از بیجم یا زمان و مکانی گو پکی که ولدی دروشلاتا نویندنه ولداندن خو پیگانی به پیشنگتیا جنه یک جوه هوال سارایا ریبرتی هوال ساراجی و خو بچکر سروکاتی ریبر آپو بری کو بکوی زندانی ده هنک تشت ماینده کر چونکی ریبر آپو او تدبیر گرتنج بوجنه در هوا پککی ده گوچه گو بلا جن ببی پارتی بلا پارتی خواه واکن گو بلا ارتش خواه واکن چما جبرگو و میرا و ظلاما او میرانتیا ده خود نکشتیا او باوری ندا سروکاتی ریبر آپو باوری نداوا اما باوری داجنا دما بری گوری گرتن از باورتکم لروما بو از نشاش بم اره روما اش خود دیجا دم از او دیبان اره ریبر آپو یک گوون جن گرک پارتی خواه بکن ببن پارتی چما ببن خودی ببن پیشنگ دو ارتش خواه بکن چما باوریا خو بتکسی نینن جبکن بکار بر خو بپاریزن و ویجوا که بپاریزن او تکوشنه ودایه در دست بیکرنج بون ماینده بکن نه یه جاسترج یک جوان بو یک جا ارتش یکمین دروشلاتا نوینده یا نوسا دوی 100 ساله ده و هینا جوسایا یه پیجه از باور دکم پشتی به هزار سالان جارا یکمینه تشتکی وک دایشی در دکوی یعنی همه قریجی از لاما لسر روی عردی و دبن روی عردی ده هاد دروجاوا ده تقیه دجنی ده تقیه همه قریجیا هی جا اوروپا هاتن جا امریکا هاتن داعش نوسا تاني جوالات اسلامیت هات ها نوسا بو کی قریج و پیس و کفتاره که هبو لسر روی عردی همه هاتن روجاوا اما işte داعش ولاتین اوروپی هیزین دسلاتار کابیتالیست حسابك نکربون چو بود زانی حساب جنه نکرن دروجاوا دا جنه پیشنگتی شورشی دکر او حساب نکرن حساب پیلافسورا نکرن او کی بون او گریلا بون حساب گریلا نکرن هیزه که گریلا هیا او شکل سور حتانی روجاوا هاتن او شکل سور هاتن روجاوا پرورده کرن داعش işte او حساب نکربو یعنی نتنی داعش ایگو داعش اف پشتگیری انا داعش وکالت بو شری وکالت دامشاندن امریکی بون ما آلمان بون فرانس اردوغان اشکره دگو کات های بکه پشتگیری دی کلمات مزگینی ده یالو اردوغان جی کرکی وان بو و ای خو اشکره کر ایدی ترکی یعنی از نابورینم یعنی از نابورینم هند بورینم و تشتکی نجبو تماشاوان ندیشم بفورن یعنی جا بلفی نها گوتنه که بود بیجه جنین هری بعدا بین جهانی میرن هرین پیس این جهانی تیک برن از بارم جبو تیکوشنا جنا هم بری دعشه گوتنه خوش اوه یعنی براستیجی اکرام بلکه ود دیمنا دادید براستیجی لسر روی عردی و دبن روی عردی ده چه زلامه پیس و گمار و هوف هبو هاد روجاوا ده و دی شنگالی ده شر کرن اما الهمبری وان و هویتیا گو لسر روی عردی کرن شر ممرو و هیا 100 ساله 21 بو و لبرچاوی ما بو نه تشتکی باسیت بو کی او تیک برن جنا او تیک برن نوسه جنا هری خوشک هری بدو نه کی گوتنا سروکاتی ریبر آپو گود بیجی دل کوان داکر لور الازادیه بگره پر مهمه لور نفسه وک جن لهمبری سیستما باوک سالاری جا امریکا بگره حتی روجاوی کردستانه حتی روشلاتی کردستانه سر پیانه لی فکر هفپار ما آوانه کریا افسر هلدن همه چاب به فکر هفپار فکر هفپار چیه؟ همه جن جان آزادی پشتی روجاوی کردستانی دنگ ودانا جهانی بو نه روشلات کردستانی پیشنگتیه دویا دنگ ودانا جهانی کرد فکر هفپار چیه؟ ام جن
از بحثا وناكم برقو وقت ظلام ونهينا السيستم كن جبو من ام جن فكري هفبار اف فكري قود هري زيدا سيستم وبابك سيستم بابك سالاري ونتو دولات و اسلام وكابيتاليست جيد ترسن او فكر جرك ام حمد بكن يك اشتام حمد قابا ما اني جم هفدو ويش اخي باور بكا ويش اخي جيهان بهرجي ويش اخي جرك من بترسن اتفاقا من ناطر كيف خاش بن ربرا بود جاء جن آزاد نبا ميرجع آزاد نبا عيب والحاسب مجوار السلطان زمت بقولنا ده بريف بو برا جد سربي كشتي او كذا كهاتي داين بردي هاتي داين ولا برفيجنك بس که برخستن جنا چبونه بیا ارتشک کون ها ایدیل جهانی کشنگی دیگه تنیر نخواد تو وقت سیاست مداره که جن اگه بنرخینی برفین ده بجای سراوی اتفاقی او گرتنیه لا اتفاقي فكري هفبار يعني- يعني كنت افهم افقاس هبشوني. اري افقاس هبشوني بريش. لحر دري ام جنحنا امي في فكري تشا ده حوزه كده هفبار بكن يعني parça buna anne cem hevlut fazla یعنی بشه افکار به کنفدرالیسم دموکراتیک بکواره مجبور نه هر بحث کس جهانی مثلا بله لی کنفدرالیسم دموکراتیک آجنان آجیهانی دکاره بکواره والحصل او كيما جبوی وی جبی خدات واره کرد لو جنا خلا باخو نسبت ما شد بله. انتو تماشا از خوازم بر دوسا نمونه بدم ریبرتی بحثا عقل کرد که عقل کرد جوی تثبیت از ببیجم هم دمیجی ده هم درح ده يعني باندور بونه كي وساد بيجي وساد من هني دبيجم هيز ده موتيفادي كي وسا يعني من هر مريدة دبيكو وسا يعني كو حمو نيرينا بناف دكه از گرکی باندور بو از خوازم به باشا جن وجی وسا بدمه گریدا مثل عقل کرد يعني عقل كرد يعني اسفكريم عقل كرد بديرو كده حتى نها كرده هر تكوشين كريا ديرو كي واي بربر خداني هيا قال لك يعني بينابر ادروش لا تجيد باشور ده دروجا باده ده باكور ده وشنا دربه وك دياسي بوراي وك نموده امجي برهمكي به هر تم او زنجيره برخداني تم دوام كريا ليه دیروککی سیستماتیک و هفپار چنه بیا جبرکو دستاتاری او شانس کو بده کرنک یکرنه جی جهولی را کرنه اب حافظه و آرشیون را کرنه نه ریبرتی او فکری نتوی او فلسفه فکری نتوی حقیقتا جبو کارب بین جم هفدو ده شخصی خدا ده تکوشین خدا عقلکی کرد آبکر ایرو جی امزین کو مثلا ام دیرو کد میزینن ایدی ام کارن بیشن وسا کرونولوژیک کیمه هیا سیستم کیمه هیا ام جبر ده آگاهداری خود گرن نرینامه چید به رحمه لسروی شکل دگری يعني اب جبوما اب سركفتنا كي برمزن وكا كرد وكا كردستان مثلا مینا کام بجن هفت سرکاتی بخواه شورش گلگ مازنه شب کومله کی بگیره شب برامانه کی بگیره حتی تید چه سرکاتی پارتی هفت کیفی چی بیای هفت سرکاتی بخواه شورش کی بله. جانی تو نه بله يعني بنرى يعني اف جن جيان ازادي پر مجاركي فرها مرو ايدي نزاج كودر دست بك كودب انجام بده او قصد كوشنكي بدل حقت دهاتنا داينه مرو جان هم بري مرو سا او قانرختين قالوا مرج قسكاري حقيقي بده يعني نا اف عقل كرد يعني جي اف تاكوشين امنها باسك جن جيان ازادي جنكو ده حسرت و خیال آزادی ده جانی خودان جخوا خودان ج اشکنجه دان وندا کرندان هر تشتی انجامی و اب درکد انجامی اب درکد نه دبرده مثل دماکو اف تثبیت ریبرتی باس عقلی کرد که hemen سرمه دوسا مبر نرینه عقل جن عقل جن چه برده عقل جن مثلا آواکران عقل جن از خوازم بده نمونه بدم
داهوراندن رێبەرتیە نۆت و شەش نۆت و هەفت نۆت و هەشت وێ دەمێ gelek lêhûrbûna wê li ser xweserbûna jin pir kûr bûbû bi nav dikir. Yani vêna tiştekî bala me kişan mesela çawa aqlê kur derxist ez fikrîm yani çawa meselê jin niha di çawa di kur de ew behsa kurdkirin zehmet bû behsa jinkirin hê bêhtir zehmet bû ji ber ku jin derdora malbatê ew malbata ku em zanin burada kom bûbû niha ev jin dîrokê de ku de dîrokê de ye yani jî ku de civakê de ku de ilim de ku de felsefe zêde kes vê de nediçû rêbertê mesela ev tiştekî pir balam kişin ez bandor ji ber kes dixwazim bi rastî jê li ser vênan kî biseknim di mîtolojî de jin diger ha mesela tê bira min va dewran di me me xwand digot şahmeran çi ye şahmeran û jin şahmeran dîrok di nava çîroka da di nava hevoka da jin diger ha Kuda da biberim bura rêbera ku dibêje em di destpêka dîrokê de dîrok di roja me îro de veşartiye. Belê. Şixweş ber wê digeres barim dîrok. Bene yani daimen ew dîrokê de jin diger ha di civakê de jin diger ha û dibir de tezbîtekî li ser jin de malê erênî û neyînî hem ew ê dikire şîrovê de wê jî nîqaşê revet kir û li ser wê ew hêza rêbertiya ku nêrîna wê dîrok û civakê felsefîk ew şîrove dikir li ser van şîrova perspektîfa ku çawa bide jin û jinê tekoşîna wê hêbêtir xortir bike mezin bike tüm li vê digera ji bo yekê ev pir girîng e çunku tu jinê tu jiyanê derxê jiyan tu nike behs bike tu jinê ji wê hunerê derxê tu jinê wêje derxê tu jinê felsefê derxê tu jinê bawerî derxê û demê çi bimîne Tijek namîne. Her zîna 5 salan zarokê 5 sal pişte bixire jiyanê Namîne. Rastiyê Tu nikare behs bike ne Navê bile bera ku dibêje yek ku tê dikoşin azad dibin yek ku azad bûyî bedev dibin yê bedevbûyî ji têne hezkirin Erê yani têkoşînê naxwazim bêjim Ego şer dikin ne em şer Belê, ego belê. şer dike xweşik dibe ego şer dike azad ber min naxwazim şiddet bêjim ya bêjim têkoşînê neşidete dikin em şerî xwe parastinê dikin yani ber vê neşidete ew jî ji bo jinan teşviqê têkoşînê bike ez barima gotinên gelekî giringin û bi watana nizanim tu bixwazî dewam bike minekî Belê ez dixwazim bir de wisa encam bikim yani divê derê de tabii şer de nêrînê de weka çekdarî tê lêberê hebûna jin li ser tekoşînê li ser dijberîbûna fikrê kevneperest yek ku li ser jin û civakê û gela û baweriyatê farskirinê dijî wê derketin bi fikra azadiyê bi pergala rêxistinbûnê ev bixware ev ava kir ev îrade ava kir yani ev xweşik bûniye jinekî dema bi îrade dibe karibê xwe îfade bike karibê siyasetê bike karê li dîroka xwe em bêjin binivîsêne ew şîrove bike karibê pêşa roja xwe diyar bike karê malbatê demokratîk bike karê civakê de guhartin çê bike ev hemî bixwara tebe jinê xweşik dike û heman demê de pirsa hevala vegirê dayî yani heval berfin got yani oka jinên Kurd nimûne heştê adarê de em hêza xwe ji wê digirin bêgoman em hêza xwe ji wê digirin em hêza xwe ji dîrokê jî digirin û jinolojî jî xwe wisa pênaset ki heta roja îrotê lê jinên Kurd yani wisa diçine vê perspektîvê dibe ku ev qa tekoşînê jinan yek ekolojîstin yek ku feministin yek ku bawerî didin yek ku hemî tekoşîne didin bi vana dikarî nêrînekî ku heva zêne behs kir konfederal bêcem hevdo yani perspektîfa wê bêcem hevdo yani ji ber ku jin zêde wisa em bêjin pir hêza dê parçeya ve parça bunu anî cem hevdo dikarî bi perspektîfa konfederal bê em karibe vê bêne cem hevdo ji bo yekê ev pir girîng e hemen bi vegirî de ez dem negirim berê du roja ji bo mafê hêviyê ya rêbertiyê em li Strasburgê bûn li ber Konseya Avrupayê rûniştin hebû ji bo mafê hêviya a rêbertî û sê girtî siyasî yê girtî hêda serê lê hatibû dayînê
نابر هات داینه د کنسی دا در نابر نیورو دانی دا رونشت نخوا جوی نخوا جاره که وسا گلک بارم کشا پرانی و ساده از ببیجم شسته و جن بود کو جبینا وزیرایا یا کنسی اروپایا کو ورچه بیا hemen وسا بالام پرکشا در دوره مهبون مگو وسا پرس کرن مگو بالام گلکی کشاند ابنها کنسی دا پرانی و جن بود یعنی جن لگرینا جن دخوازیان جن یا کو هبونه خو دیار بکه پر دیار کربیه لی بله جنکیا د نابا به عقلی دولت دفکری و لپیشیا پوپولیزم انگو دستاتاری ده هبونه خو نشان بده اوهیا لی بله دبی داری ده پتانسیل گیجی هیا برده پتانسیل گیجی هیا کو اف جن مثلا در کنه پیش لگرینه کی چیر به بوی که از وینا چابدری خو از ادعا دکم یکل دیجی جنجیان آزادی جی لجنجیان آزادی باندور بوده راست یل دیجی بله باندور بون افتا کوشین نخوازه یعنی دیج به ترسهش برکو نکه پرگال قریزی خو نکاره چاره سر بکه بلکه باندور ده بکو دنیا که در دور بی فکری بلاف ده بی یا سینوری چاندا سینوری باوریا سینوری جنا سینوری امبیجن جواک همی در باست که بوی که از ایروژنی کرده ده تکوشینته ده هیویا مرو هی بهتر بدن ترده که او از بیجم رول جنی کرد هی بهتر بداره بر بسیارتی که تی نشان داشت. ساعت خوش ما هو زينب جنتوي ما بحث قالك جناك هذا جناك رخصة بيجومان جنتوي جي برهمك قالك جرينجا تكوشنا جنجان آزادية يا جناية بله. از بارم جهانی تجازتونه کو همو هزا خواج موتور ج دست پیکش آماده کردن بگره حتی پیشکشی سر اکران جنبه بخواد درفت پر مازنش بوجنا و هیویه که دجناج هم خواست بحث جنتوی بکمش بوی یک شت آخری از بارم کتی نه آخری ت پیشکش من نخواستم مرا پرساج جوی کتی چی بیجی سرمان آخرتنی اول آن سری مسئله داشتی سپاس نه تو دکاری پرسی بکی پروبلم تنه جبو جن تیوی جی در رکلام یک شکر در آدیان تیوی دارم گلک سپاس کن بله وی ببیجم نه هوا زینب بس کرد گود کو ریبر گلی کرد عبدالله اوجالان دما کو مشارکه ورده که دخوازه کو جن لسر بفکره جبر کو دیروکا جن چاندا جن او بیرا جن به هزاران سالایه یعنی او نسلوگانه که به هزاران سالایه خواستن کو سروی بگرن جن نفکره جبو جنی هرتم میر فکری یعنی جبر وی سدمی یکو دمان بحثا شورش جن جیان آزادی جی دکن بریا در سال 1907 و پیش سال 1907 نها به مدرنیسم شاه دست بکر و گود کود کاری گوهرتنی بکر پشتی سال 1907 نها جی اسلامیت آنجی بین بن پرگال اسلامیت دا فکر و رامانا خو بلاف کر خواستن مجی جن شکل و شمال کو جن لخوا بک دیار کرن اف دما کوم د همو جهان دا دست بگیرن لوی داری بناوی اسلامیت دا یم بین ایران افغانستان دیسا طالبان زور و زختا کل سرجنات که همان مجویه هر تم دخوازه کو باندورا ویل سرجنی هب جن نفکره جن جمالی در نکوه جن جهان نبینه دما ببینه اوی هینه زاروک خو بک اوی لهمبری در بکوه لا افغانستانی جرا و شکوسایی یعنی ام دما کویرو لا افغانستانی مزدکن انسان د فقریه دا یعنی د فقریه دا زاروکن خو جبر فقریه زاروکن خو د فروشن ام درو شکی وساده دیجین ای پرسکرکی جنا ام دما بتهواهی مزدکن یعنی وان پرسکرکی کو هی تنی جنانه نه جواکی هموی له هری زده جن باندورد بن او زاروکانا باندورد بن یکو لا افغانستانی بوی پرایات فروتانی جنجی باندور ده بزاروکی وان جنانه یه وی جواکیه لی هشمندی جبر کو سیستم جاری میر دولتی و تی بری و برین جن نکار لهم بری ویای تشتکی بکه ایر کو تهنی بمینه جبوی وی دوی خالده چد که و دوره ریخستم بوین اکو جنیندن یین کل پرچه جهانی جدا دشین ام بین روجاوا دما کو شورش دست بکر اف جبونا روشلا دورا بو
میناکێکی مێزن بەیکی بەریاژی د ساڵێ نۆدی داژی هەوڵدانی وان هەبوون لە هەمبەری وی مێژویە دەربکەون مێژویە دەسەڵاتدار دەربکەون لێ ژنجیان ئازادی یانجی شۆرەشە ژنجیان ئازادی دەما کو تەقیندا ئێوکە خۆش وێ دەری دەگرێ ینی پەرچەیەک خۆشی ڕۆژاوا دەگرێ ئەری مێگو فەلسفەیە ڕێبەرگەری کورد عەبدوڵڵا ئۆجاڵانە یا کو لە ڕۆژاوا زیندی بوویە قەدایێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئەنجی دە ئیرانی بەلاو بوویە ئیرۆ ئەم دەبینم کو میناک لە ئافغانیستانی ژنجیان ئازادی بەلاو بوو دیسا لە هیندستانی ژنجیان ئازادی بەلاو بوو حیا لاتین ئەمریکا ژنجیان ئازادی چوو ژبەر و پرسکرێکین ژنان لە هەر دەراجیهانێ ڕەنگی وان خۆ بگو هەرێنەژی هەمان تشتە چییە سیستەم ji bo wan biryara dide sistema ku xwara dibe ez herî demokratîkim tu dibînî ku dema ku dibêjî yanî wek hevî li ser nivîskî wek hevî li welatê me heye di nava qanûnê min de heye lê ev ne rast e çi ye ji ber ku dema ku werê meş standinê jin ji mêreke kêmtir meş distîne divê derê de wek hevî tune yanî ne rast e ancî dibêjî ku işte divê derê de aqasa jin parlamenter cî digirin lê mejiyê sistem dewletê نتو دولتي همان تشته يعني بيكو خبكو هرينا دبي جن بيشي همو جن بريار بدن كو جيانك چوا دخوازن يعني شورش بوسا دست بيده که چوا گرکی چه ببه ای بيكو اف شورش همو جهاني بلا ببه گرکی وان پرسکرکین مين كو هي لهر درا جهاني belki ji bona vana hin xebat hat kirinê tevgera azadiya jinan ya Kurd di vî warî da pir xebat kir konferans li darxist li Berlînê li konferansên dinyayê cîhanê tevlî bû û hewl da ku wan pirsgirêkên jinan li ciyekê kom bike û evkekî çêbike tevgerek çêbike ku jin xwe bigînin hevdû û bikaribin vê şoreşê belavtir bikin yan jî pirsgirêkên heyî çareser bikin lê Heval Sultan jî di nava gotinê xwe de hanî ziman ya got yanî di parlamentoyê da jin cî digirin sedî şêstê wan jin hin dê mejû hin jî ji ber ku ji aliyê desthilatdar mêr dewletê vatê birêva birin heman yani mirov dikare mirov çawa pênase bike belkî ji xwe nenaskirinê نکار موسا پیناسه مثلا سویدی دیوژن سادی چل جندی تمثیل کردن چیه پارلمانتویی هم گرو جواکی دیج راستی سادی چل دی تمثیل کردن يعني بحثها فكر دكن işte فلسفية يعني فكري جني مزنة هنا جمع أزبيج أم صاغي هاتنا بن آخرين هنا جماجي ما في جياني دانا ما لي ما في فكرة عندنا دانا ما يشتا أوي بارلمانتوي وسامروف بفكري تبي كيف بارلمانتوي يعني أما نكرم بيجن حمجن بعيني فكري حركة دكن اف برسكريكك يعني فكري هاف بارشاوري أباكرين لي أزدوي باوري دنا بيجن مجبور باشتي بفهم كرن هم بيجن لباشوي كردستان لبارلمانتوي بريار هاتا داين كو بلا مير بكره چند جرا بزوجه پر زواجي چي بنا لودري جن بارلمانتر ابون از تشتكي اشتروا بيجن جبوت شيء يعني عيني ذهنيات بيزن ام فرق وجود ابونا از نهابيجن ميزي ام جن ايروش لا تنابين لتركيا سيستما اسلاميه AKP بالدسلاتاريه فاشيستيه AKP ام جن نهاكي هري زيده دمك وهري زيده تنقتل كرند دما دسلاتاريه AKP ده دمك وهري زيده قانون لدج جنهاتنا جوهرتن دما AKP ده دمك وهري زيده زاروكتين تجاوز كرند دما اسطنبول ده ميزنه بذي سيستمه دما امورن عراق ذاتن العراق از بيجم سيستما بعث نو وبفيفا دما ورنا ايراني سيستما ايراني تدبيني نوسا دما ورنا سوري ديسا سيستما بعث نها او تشو شارعه وجد عايش هذه يجي خرابته دما ورن كردستاني دما بحثا دنياي دكن هم ورن سر كردستاني مادام كم هاتن سر كردستاني مالا برزاني مينك مالا برزاني سيستما هفسروكاتي هي قبول جناكن سازيه كبنافي جنيه نافي سازيه نافي اشته سازيه جنايه تدشي ده بالكساريه كمين كيا زلامه ادي من جنا بلا برزاني چما هري زيده شري تكوشينا ازاديت كنت زاني چما اشكنه بجمو بيجنانس چما انا مالي هري چما ببي علينا بي علي تجي تزاني از جدال چما تزاني اشتري يك تشتي بيجم
جبر سیستم هفسروکاتی جبر گو جن پیشنگه از بی بجم جبر بعد ویکل دیجه مادر نه تقول- که امدما بحث هر کسی دیگه میشه بحث کردان بچه خزی بجم. جای گو هری زیده جن تیل قتل کردن دبن ناو ناموسه دا خوش شوطان دیه تشی که وسانینه تین شوطان دل او جن تیل کشتن یعنی ببورنا وقلنا جبو بشخاص بابا ده 2013 نقاش کنگره نتوی هبون هبلیره ریبره گلی کد عبد الله جلانش پیشنهاد کرد گو بلا لیلا زانا و مسعود بارزانی ببینه هفسروکی کنگره نتوی کردستانی لی بارزانی دجی هفسروکاتی لیلا زانا در کج بکوجنه اوجی مسألة دفودية مسألة دفردية بارزاني أجر بس سيستم هفسروكاتي قبول كرحمة باشوري كردستاني جرك وري وحرتن سيستم درباسي سيستم هفسروكاتي ببي جرك درباسي حقوق أخو بجوهرين الحنبري جني شرعيات اللي ور درباس دبي ده درباري جني ده شرعيات درباس دبي فرجني هي ده تمني زاروكي كيتش زاروك إن بتشوك إيه كيتش تين شد بجني ده سنة كرن زاروك إن بتشوك تين زوجات سيزده سالي يعني أبا لباشور كردستان في شيء دبي طبعا زاروكا كيف تشخص بيجم جبا كتير هذا مدنا كردستان يجي حشت قيمة يعني. قد نبأ مجري بحث جرينجاج جنان پروردی ده جبا كود دايك ما مستوى كم ده مالباتي ده زاروكا پرورده که جوابتی پرورده کرده هم بحث زمان بکش بود دايك رولاوي حوالا سلطانته حوالا زينب ما خورد ما تمام وك دايك هلا تمام من هذا كده هالبجا خارج تعملنا بحث قيمة ما هم دايكا كردستان وكردستان بيجي يجبوز پاراستن الزمان رولا دايك چیه يعني از وی ببیجم جبر کو ام ل اوروپا دیجین جبونا کردستانی تشتکی ببیجم چیه ل کردستانی درفت ل روجاوی کردستانی درفت هی کو زاروک خو بشینن دبستانا و زمانی خو هم ببن ل روشلات دیسا اف امکانه هی کو مالبات نوا خدا دکاری کرمانجی با فهم ببه دیسا ل باکور پرسکرکا ما هری مزن از باور دکم همو حوال جو اری بکن جبر کو سیستم يعني سیستم حیان اینها زمان قبول نکریه استاتوی زمان هاتی قبول کردن پرسکرکین مزن ام باکوری کردستان جیان دکن آنجا مروف بکاری به چه بکه دهندری مالا خدا افجی گلک زحمتیان بخوراتینه یعنی او حیانی او زمانا نه به زمانی پروردهی و امی پرسکرکین مزن بجین زمانی ما جهولی راب به همان پرسکرک امیرو لدیاسپورا دجین یعنی حوالا جبرکو دستوردان من که باخ دمالا من داجی تو حفظارو کنه و دناوا سیستمی داد خوینن از بخول و داری مزن بومه مینا زاروک تا برها بود اسپیک تا مالبات کردی بارا داخوینه بری دسبیک زارو کردی داخف جخو مسئله مینا جبرکو ما بحثا من کرد از تجربه خو بهشم تماشاوان جوی وسام بشوپینن کچکا من فری کردی بو کردی آخفی پشتی کو دست بکرشی کرد تو دزانی و داره مروف دو سالی شونا جوار کو سیستم وسایی تو مجبوری کار بکی و هر دو دیو باوجی هر دو اچ کار کرد تو زاروکا خود دی حیا چاره ایواره یعنی نیورو شونا ل کرشانه و کرش زمانی و ولاسی چبه اوی دو داری دا باخ او زمان هرتم سردست به یعنی ما بخواجی درس تایم ما موسیقی زمانی کردیجی کری از زانم کو هنتشانه حیانی مروف بخود تجربه خو قزن چنه که دکاره پر حسام باخ فلسر لیکولینان دیسا زانستی دکاره باکی پر تشتاب ببیجل دی اف زمان حیانی نه به زمانی پروردهی امی به پرسکرکی و سارا روب مینن لا اوروپا در فتک می چوا هی مروف بکار به هفتانه جبو ساعتك دو ديا زاروك خو بشين پروردي كو هيم ببن ورنبه دبي نفشين بيش ما و برسكراكين مزن اي زمان جيان بكن يعني هو السلطان زمان تجربه قاج بيجم مثلا مالبات جمع تچ زمانی دزانی بزنه دربه تچ مدرسه مکتبی چه دخونی بخونه تا هاتی مالی تقولتنا كده بخي نوي بتدكنن انا كي خبتدكن تشند كده ديجها بتشاخي اوتوماتيك مجبوك ري داخبي ناكل تبقى بزوري بجن نو قدغه نو انا كي خبتدك تشند كي نو هلا زمان دي باخبي اجبربين هم مثلا ايرانيان بيجن ازري اوتو اسيميلاسيون تشيدكن تشكن بيجن زارو كي متشنا مكتبي اقسان واخره ده فوناتيك واخره ده نكارم بفارسي باخبن بتشاخي هم تشكن هم زارو كاتي ده زارو كي خره فارسي باخبن فدا معظم بون زوري نكشين زاروک مازن دبد بیا فارس اوتو اسیمیلاسیون دنا آذریا دنا عجم دا پره لی کرد هجی اصلا که خود پاریزن روزرات باشیدن مثلا مالبات دکارن چه بکن دایک براستی جرورا دایک و باکی جنه کی نزانم تگرگ دگریت نو دبینی تجواک دبینی اون آنالیز دکن چیه رورا جنات چیه به شو زمان سخوازم به سری ده ببیشم امنها لسر آرمانج جنجیان آزادی
ملوی دیروکی ده جواکی ده تکوشیناوی ده آستا کوتی ده سروی نقاش کن از خوازم ده ببیجم yani me bahsa perverde falan le jibo civakê Kurd û Kurdistanê pêwîst em tenê bê beşa siyasî tenê nebîne. Meselekê nasnama siyasî tenê armancê me nasnama me ya siyasiya, nasnama me ya azadiya ya hedefê me ev e. Lê tekoşîna ku tê dayînê gelek ew tekoşîn em bikin malê malbat û civakê guhartinê. Mabesa min ev e yani. Em bijin افقا باسا شورشا جن جیان آزادی دکن هکت ورده تحصیلا وی ذهنی ده هشمندی ده چه نبه دایی که چوان ازی قیزا خواه ببه بابک چوان ازی که هفجینا خواه ببه قیزا خواه ببه یعنی جیران خواه ببه یعنی جن به میجی که راست نبینه او چقا سرندان جی تبری ببه برخوادان جی تبری ببه yani ew hakikaten ew filozofekî xweş navkê dibêje ki zimanê derve mîna cile dema te pêwîstî dibîne tir xwe dike lê zimanê te dayîkê mîna cîl tê te ye bê çermê te ye ew çerm tu nikayî canê xwe dema te bikê bi demê re ew ê êdî mîkrop bikire tê pê bimrê wê demê zimanê dayîkê hakikaten mîna çermê daşê te ye dema ku لفرا بو حتى بحثا او مریش کد دنا ساج بود چیل که قرار زمان یعنی او قاس گرینگی دی بحث زمان که هر کس دی بجای حتی سوال حیوان هر کس زمان خواهی باید کشنه تو عاجز ببو گوتو باید که نکار زمان یوان پرواده بگی چه مسارو کچیلی زوار دما مجبور کی من گوتنا تبری بفره اگه تفکی بیج بله yani ez fazla ve bebejim em jinin Kurd de cihe herib şaraftana yekum tekoşin daynavi الجهة هري راستنا والجهة هري كون سرفرازي دنا جبوي كي تاكوشينا كوتي داينه برخدانا كوتي كرنه افحمي پیشا روجا وی دیارد که و گارانتیا وی دیارد که به وسیله جارگه دیسه جینا امینی و شده رسول و همو جینه کو برخددن و برخدا و بیرتی وی برخدی سلاف دکم او دیروک راست وی بنویسنه وکا کلی نها تنویساندنه از بار محور زنیش خو آخی بو حوالا برفیلم تشی تبصا برنامه بگیره يعني شورشا جنجان آزادي شورشا كجواكي وجيهاني بو حم بيكاتين جواكي دنابا شورشا جنجان آزادي دا بو افرگرين بو ديميك ام گهشنا مرحلة كو جن وجواك بو ياك او تقاندنا روجلات كردستاني كليتا داوية بارتين كردستانية نه تقاندنا كفالا بو تقاندنا كجواكي بو جه كو جن وجواك گهشتي هفدو و افرگرینگه لسروی گشتنا هفدو لسروی شورشا جنجیان آزادی پروردکرنا زاروکی د بیجا دواری فکری ده وک هویا کچکو کرک وک هویا جنومیر اوی پیشنگتی جویره بکه یعنی روشلات کردستان پارچه هری گرینگ ای د بیجا کلیتا کردستان بخویه و اف چروسکا اف شورشا کوژن وجواگ هنده هفدو جنجان آزادیه جار کدی به سلاف دک منتداری شهیدا ببیرتین بجنا خل برواده توینم و همه جن و همه حوالین و همه کسین ما ولاد فارس گناه که دزیندان دل برخواد دن از وانج سلاف دکم برخودانیا وان سلاف دکم جنجان آزادی فکرک پارادیگمایا و تشتاقوا بو فكر بو فلسفة اللي هي بسرت كلام سعد خوش ايش سپاس دکم جو هاتنوا تکوشنوا پیروز دکم سعد خوش برفین هزار روزنامه‌وان و زینب گنر روزنامه‌وان و سلطان اوگر سیاستمدار گله سپاس بو هاتنوا سعد خوش ولی تماشاوان هجام اول دا کو ام بحث شورشا جن جیان آزادی بکن ام سپاسیواد کن کو ما تماشا کر هیا روزن آزاد جن جیان آزادی